Sam da fe nan peyi sa la nou men, peyi a kaze la en. Shit. Sam da fe la nou men. En domaj men. En prezident. En prezident. Oh. Pose eti. Hello, baze. Oui, nan konen. Ma vini mde yo pale pou kote. Konen men, ba problem peyi ya men. Peyi a telman kaze. Yo, men, tout li dem tim la. Non, si peyi a e demoli, Ndap tou mekanisye bi. Mwen kosti peyi a wode. Peyi a kaze. So, eski sa mi sim da konten konso para kote di. Si prezident avon dekan. E pi la pren la ria. Komon ka fe wisi? Si prezident apren la ria. Tap demoli misi. Tap demoli. Ou mwen mwen di mekanisye. Mwen si mwen ton bosse benis. Mwen ki jam da fok.